Kathashe mwanya munono tuba kuona kanya gakwatana bado Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 9 mweri iyo mbere mwaka 2025 oni mbetoa wini wa Kenya. Tukiambiriria ni ati Minister wa Kithomo Julius Migos na ithirite nende akirekeria mpumi cia kerio gya KCSE cia mwaka 2024 na ratumiriti ati aritwa barabombete kwithira baki wata ni aritwa 1,000 mana ya 693 ore aritwa bonthe baraba komba kwithira nende bagete university yabo baraba wete C+ witia ni aritwa ngirimana yele ya 46 mana ya 391 examination. A total of 962,512 candidates sat the examination compared to 899,453 candidates in 2023. This represents an increase of 64,553 candidates or 7.19%. Out of the candidates who sat for the 2024 KCSE examinations, 480,310 were male, while 482,202 were female, representing a 49.9% and 50.1% respectively. This is the first time since inception of KCSE examination that female candidates are more than the male candidates. There were 840 candidates who were involved in examination irregularities in 2024, and their examination results have been cancelled. The Council is empowered in law as provided in the Kenya National Examination Council, Handling of Examination Irregularities, Rules of 2015, Legal Notice number 132 of 2015, Rule number 8, to withhold the results of any candidate or examination center suspected of having been involved in an examination irregularity or malpractice pending completion of investigations. To this end, the results of 2,829 candidates suspected to have involved in the examination irregularities have been withheld pending completion of investigations that should be completed within a period of 30 days from the official release of examination results, which is today. It is unfortunate that a few contracted professionals and teachers are still insistent on ruining the future of our learners by subjecting them to examination malpractices. 91 contracted professionals were reported to have been involved in aiding examination malpractices. Firm disciplinary action will be taken against such teachers. Individual 2024 KCSE candidate examination results will be accessed online through a secure link on the NEC website or directly through the following website: https://results.nec.ac.ke. Candidates will be required to enter the candidate's index number and any one of the names as per the registration data for the 2024 examination results. The results will be available immediately after the end of this function. Any candidate with difficulties in accessing individual results is advised to call NEC toll-free number 080-0724-900 or 080-072-1410. It is now my humble duty and privilege to declare the 2024 KCSE examination results officially released. Tugita mbere ni ati mushemanio yo atongere Bamiro yura yo abangitwe kubwithwa ntuku ya royo ni senator wa county ya Meru Kadhuri Murungi yutirite mwanka gaitagati kumenyekana. Kulingana na Kadhuri,
batiriti mucemanio yo kumanenero mbaria bingi biekundi kwenda kunenkirwa kanya kwithira bareo hari wabo babanganiritie antu igana rimwe kwitha bakinya mucemanio yo na nende mwaka nende kwina antu 5,000 bara bakuromba kwithira bekinya ariwa nende baketha bakibwithia kamitira ya atetheria kubangania mucemanio yo omweri uyu. Tugita mbere ni ati arimi bakilera wadine ya ntunene batariritio bwabwa mpara kimerene nyuma ya jo kwithukira miunda yo na kwinyangia irima rio na inya miunda ya mirana rabakwa nende beno bwabwa kwithia bakirewa impara inya kwithira bakiremwa kwithira bagitana mbere na kuthomethia aritobo. Arimi barabara marondaro kilera gicioni kia ubunge kia Gembe North ni bamakirite kurumirwa ni mpara seasoni iji ni nyuma ya jo utemanta miundene yo na kwenyangia imera barandi teberigirite oketha na kinya kunanga mirabere ira kwendia bathomithiana natu na kilera miundene tu natu mana to na bekoria anjabu ni ati njou ciraya ciunanga mira into bionde ciara mungao mbura ni areta kwa lagi mungao to ande mbere yo achere lakini jo ciara yonde ciunanga ila ciunanga mite yonde na njoo no vitu menyereti kwa miunda ita ronde kina la season no ciari kuo antu akinde video se baba to andike miunda to register tukare wa into lakini uti atu thirikari tutethia kwa tukoromba thigara mbo tutethia ndo mwanga inde na mpara zaiti mbura ni arere kwana na tungo tu ngatu turaciere ni tu ngatu bai na bala ule robo kona bia na mbewa kwanda lakini mwanga ndo na ndio ciere tine merete ko yale ko tukumundere yo na utibiti tano bigina mngoni ze chuonde kuto mena to garegara to mena to eta no bigina mbura te kwana tujumbuni njo gitarira ya twajumburani amba sabita watu wa ng'ombe ni zinda kulevya kwa tu munda kwa zinda lo ningini kanya tole kirikare ba tu kwa tole yale katu alenje njirengere ku tuena shukuru mireni ya abisi nimpe ndena na sekondari ndena na college na vitu ngetemea mire kwa yambo na pesa ngale shukuru ili kwa maskini kwa tu pia kwa bibi ana bari yabe ngo bikore bikudira tungo to siara tuenda tukudira mira yongwa kunangwa kunu munda tuende ne njou ile mbaye tenjere kwa ngaita uninto bya kwanda ari meteluma uteke ntonto ake o gento mongao ande nana shukuru na ntomba kumyagira mbomba bathai ntu siarero njo siathira nyampe uteke ntonto ake na mwanga ya sia tukumirenya nyumba werero boto bore kila baba fie kwa sukuru are afi patam to are 45k na tuoni yake nde sukuru turanto yani vadato tu sukuru to kodhamira kwa sieto na kwenda bara form 4 kinyaba ba wetu siasa ngo werero boto bore kila baba utengu ingeyo omba ikona toteka simosie tora kasuika eta tora to bolini ambaba wetasio tora ngo kwende batutu no bau totena werorenge bari watira mbere kwithukwa ninjo wizi inde batwire kwanga ikwanisio orionthe barathuranira imera miundene na bati wa kinyamarene kia mpara na amwe na kwithirwa bakiewa wirane bwa kuriwa batona marei kutukuria thirikari tutethia nto batu na area tu na ukilera tujakile manjakili zaiti njoo icho kutakabila zaiti ni yaka muntu wana urite muborono amba batu munda yaku ani yaka urite ni yako ina ndia urite munda yaka nonto njoka ikwa yaka shingantu nao yaka tuko munda neto bela kabisa muborono yo amba na amba gwa munda tene yakioya nonto ka kona njoo mara kwa mara no itotera ndia night uti atuye koya kenda videos bare yaba chokra gelera baeta uti uba kwethia ni yaka baidi tina ukwetu kutoaje utumba kwethia nonto tukolera thirikari tuaje nato bokono tethio inyama embe yara ana be ya nine to ya ni yani no ntopa papa mpara to eta to khare lakini dai kinya korio kadenje oterio kanonto bauneta kumetina ya koranya nande to asinya kethia na tatomba ni kwethia ila tibi byongo bikoma pio na to kwethia nde mwathani riu ni bakuromba atongeria bo kwatanira no swera ntaira kuthiria mpithukiro izi cia njou ni bande kenda na kwa jukuru endelea kithomo ndo kalionde kinya jukuru batura kuba tethoma na pia kwa pia ngote kwa pia kwa para kana kwa thirikari tutethie na haraka kenda twana bitu karite nya twatethia bia na betu no ntu ba skuru bona bia kuria
na kinya twana pia kuita visi. Ngiromba rais wetu ngikoromba na ndini yetu burumbere ku tothatere nikire tomba ne kuona kira tomba no soka na ke sukuru na kira tokomba ne kuona kia korea. Nkiripotera Weru TV kumembe mbito Marion Karugi wa Kinywa. Kathosha mwanya muno kiwe Marion Karugi na kiwe mutegeri no ntubo kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia Weru Thaa mwanja ogeta kuraitu cokerete na ndeto nkuluki. Kwirika mwaka juu Weru tujana mantu jamero na kinyama bugano jamero Weru FM na Weru TV nyombe Nteto eretongeretia apa Eastern nijite na njira enjero ya gutetheria clients betu kwaramia mianka kurukira utethio bwetu kwambiria Januari ji kathiria ngugi yaku kana ntumiri yaku na twigi ntuku gikiumia kana kiemweri na mareja tija kuinyeria mubugo waku kienda gukiria biashara yaku kugwata ofete ya mwanya araniria na pita gukurukira 0707 065 000 narua tugwata tukiri na tukuri biashara mwaka juju. Gemio bisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurere itibia gani kuambiriria ngiri 3,500 na metha chio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture urina mithembe mingi ya mibangire ya obisi iria bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas urina byo mithemba kadhomba gutigira ngugini kuritomori jote kunoga. Nko mukaribia vino Nteto ya Victory Furnitures teveni Greenwood Mall ni kwenda ya furnitures ya mithemba yonde cia obisi nko mukaribia muinde liongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku turingire thimu gukurukira 0748 578 516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Gakwato geni orenge twicokirani ati ngwataniro ya Muthambi Sub County Development Forum ni kuromba thirikari kuinyeria ndwangi cio tongeria ntere ya mwena location na inya sub locations. Thirikari ni uritwe gutigira icunche biotongoria bira bianenkanirwe bijerobi kwambiria kurutithwa wira na kwandikirwa atongoria babio tabora tetheria bamachibo machibo na nkinya mandichi kenda kari bakaomba kwithirwa bakigunika. Nitukwenda actualization ona jia units ile jinge jarothirwe locations na sub locations na jio jiandikirwe chiefs and assistant chiefs na nikenda maendeleo meja akue na wananchi. Kuringana na Njonji Kaburu murugamiri wa gikundi kio thina mbere kiri kaunti nini ya Muthambi kiri gicigo mbunge kia Maram igikeno kuona icunche biotongoria binenkanirito endeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tabura kaunti nini ya Mukothima na Kibunga indi kabitigire ibe kuruta wira. Tebakenu nionto netwithire twina sub counties jingi jongerekete Tharaka Nithi county twina Mukothima twina jingi jongerekire. Eu ni achievement ya wa Deputy President Honorable Kithure Kindiki na titanto ba Muthambi. Kaburu ariuga atongoria gwa baba batindikaga kunenkaniro gwa icunche bibi biotongoria iba bateri gutigira bagutindika uruthi bwa mirandi ire gomete na nkinya wambiria bwa mirandi ngendeni ya gicigo mbunge kia Mara na nkinya kaunti no nini ya Muthambi. Nitukwigua gonto kwingi na kungi miomponi Mukothima Gatunga nigwikira lami chuka sijui kwenda mkamoteria nigwikira lami ndinkiromba
watongoria bau bakuthi kiri national government nikenda bamba gwitia development bakonsinde barabara ya kuma marima Momboni Makutano bachoke bakonsinde barabara iria twire na thina muno Kajiondothi Iriga Mutindwa Chogoria bachoke bakonsinde barabara ya Midhero Kene ya Mpampo Logota and back to the Rami nikienda onati mapato mato kuona moremi nonto muthambi specifically turanto barimi arimi into jetu jomba ko thokoni Thaa ile ibweri. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi. Katho cia mwanya muno kiwe Martin Mugambi kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia Nteto cia Weru Thaa mwanja tukirwa aringa kwendera kaitakia na ntukwinjia yoyo ritari mupya murunku mwenenya oni beto Winnie wa Kinyero.